Karib Hoi Dorbar, kabadai kesenjuk jong ki Dorbar senong Karib Hoi District, haka sni palai jong katayo kalapan thamai ki nong kitkam, haka jialang balapan nong haumsning. Bat haka ni kesni, kani ka Dorbar kalarai banyai buddi ni ki jingdawa basateng, ki ban kentiu ya karukom bat karoi kapa jong ki pat nong song senong ka district. Kum kawai ni kikin huan barat ba jong kathan ribhoi kabala yeng bane khun ya bon ba kimat jingdawa na kabenta ka bit ka biang jong kipat ba nado ban penyo ka district Bapura ka ribhoi Dorbar klanang yeng scam ban penjana ya la ka jing syakri ha ka ba mentapat klayo ban penthamai ya kinong kit kam ki jongka ya kani ka jing penthamai nong kit kam la penlong han nong thamai sning ha ka bala saki ba uba arbi shadab ulus ajiet kum presiden uba thamai kan bau presiden barem uba RR kensai makdo ulah syajit kum u advisor uba sunlight shadab ulah syajit kum general secretary bad uba IK lapang kum joint secretary nalor ki weki nong kitkam lawan ban pensingan lang hagani kesni ru Dr. Didi Lapang uba chief advisor Karib Hoi Dorbar uba Meral Bon CM UMLA nang ta ki Arngut ki MDC ki bekentup uba Charles Marngar bad uba Balajit Rani bad ki weki Habakran ni kinong thok kubor uba arbi shadab uba deu presiden bathamai ula penpa ke jingkemen banyo ekenekalat ban penjanai kerukom syakri patba bat ban penurlong ya bon teligi mat ki bakum ke distrik hi kadang don kam tam ka bedei bat ki kam penroy bat ke jingpen scam ki rukom trekam ha ki tenat sorkar boper ule tho ru bakum ke Ribhoi Dorbar ke badang don bon ki mat ki bahab ban penurlong kentup nadu ke jingdawa ban kentiu kordan no ya ka pathar khama administrative unit syaka civil subdivision Bapura ke jingdon kam ban kentiu kordan ya ke eastern Ribhoi bat sning syaka civil subdivision bat ke jingdon kam ban penyo ki artli ki CNRD block ha den bat mauhati bar uloong bagi ni ki mat ki berkongsan ki ba kumu presiden bathamai baka kenhun hi kinang treshitom ban penurlong yaki ule thu ru baleng ba kene kejingelang la thau ya ka sub committee ka bandan kumbah rungut kit khot ki ban bot dien bat wa de kejing shisha ha ka beidei bat uput usam ban lum ban lang hi kot kislai ki ba shen on sashna kum ka kai phot ya ka ban IT pat ha ka regional committee on boundary ka bade ka kenhon ka bala thau da ka sarkar jela ban penbet uput usam Bapura nalor ki weki mat rekam ki bele tai sani bha ha ka ne kasngi te mentakasni ngila jitma bat ngila IT ru mentakasni bat ngapen pa wajus sungu ya kit khot jong Karib Hoi Dorbar baro ke wala ai ki jeng hanga ku presiden ru utmai kan katu kan lagi poin ki banga kwa ban sim kum ka jikit kli hapo ka jengalam ka jonga menengkong kalong ka development ki babun ki kam ha ka dori boy gitu kabar ka interstate border kadi ka kam ka ba hapo kini ki kendia tayo kami sibun ka huri-hura bat ngingin skam balong ba Karib Hoi Dorbar minangla bani keren ya kini ki kam kap kudu uju nimla ban len bakane kadi kepor ha ka baka klam ka don baru aku pertai ngi ku Karib Hoi Dorbar ngian ya don ben kadam ha ka ban pensyai sakilok ki jor ki jongi bakin sim ya kani ka tika ka balong ka lat jo ka jingeda na ka banta kajing koi kajing kaya kajing ini kumjuru ngan simti yang nega kam hakata kerukom kabangin pun khalanya ru yaki hima yaki raj ba yaki ilaka kajing ini nama day lang ba jongki bangila banyo ya kajing sensyar kabakrut kabasuba kumjuru ya kabakadu ya ka organisasi yang Karib Hoi Dorbar Karib Hoi Dorbar kadon kam kibri kibadan kajing kitli kibaduan kejing Sofia badru kiba IT ban train nak bantai juga nak bantai kejing ya caprang nang ne syakmat te ha kejing dei bat kane ka isu nila thung ka wai ka committee hapo kejing lam jong uba Charles Marngar kum chairman uba pat hok normally kum u secretary ke bakan thuk sa kum ba pendriwut ki wai bidikit khat bat kane ka committee kan syong no marmar bat kan wanra ya kita kejing ajing mut jongka syaka working committee makanya ke border issue kali ke wei nak mat ki bakum Karib Hoi Dorbar ngin hap pensin ke mat ke kong ke bangide banyarap ya kini ki paraj do para senam ke jong ki badon kini kita kita kapo ha kini ke block 2 bat kita chane cha kena para sai kini ya kini area kenapa kata ngin Karib Hoi Dorbar
ngim shong klikti indrei ni bu yak ne ka agenda ka khamat but yak ne ka kam nila IT haki bagi shong kam kloi no kiwan ra ai report but lamba ka ne ka report ka ngin yo ngin sabha ya chau chairman jong ka regional committee na ka banda ki kam ka kabadai jong dong report nadu pandai but kaya teng sekretari lumakir lentri ke baik bakalan ke jauh step ke jauh thai ndai teng isngau bankalon rei kesan ayu ba de trestom khun samla ki longkmi batini ba dani ka lama jogar boy ba kadang im bat kanang mi lo adi sine pakai jawai yo mulung jo dong boy baron san boy cham kari jonga janjar ngam pa jo phong per eden kari kalong komta ni boble berkui ka dong boy rai ni trestom matmi ya ki bril ba dondur dansor tibriu tiblei hak ba shakri ya gari ba gajat bre joro hak ba tu yo blei age je berkui ya ki nang shong morone ai je berkui ka sarkar jongi na do mshwa do mta ba ya teng ya ka nagir boy ke jongi but ngashim gane kabu kumu chiwa do besar jongka ribodar ba ngi kentu ya ki baro ke nang shong shnom age raj jongi age सरदारशिप की जोंगी की हिमा की जोंगी बकिरा की हिमा जोंग itu kita nak berdon nak pakai ring penek jangan ribuai mungkin semua banyami mana simtika ya kena ke Jepang covid ke bamenta ke bangan dewan sibone ba ke jing lab jo ke jing sai jo ke pertai ki scientist wala ba ke jing tika kalau galat banyada yang ni ru ka ribuai dorba ngila penlonggi seminar ngila penlonggi jengelang lagi jing kestu ya ke reng ba rai ki him sem rai ya ki sardarship begitu ki hima ki bede apa dong riboy makin ya corporate bangen skam bakane ke riboy dorba dongi dan nyaya le bani ba ke dong riboy kadai ke ba ya bu bagi demjat jong long shoman jua kumjuru ya ki wan sawan in budiki